我是拉姆，我现在在巴黎法国电视台面前。可以看到我们这里有很多藏族人和尊者达赖喇嘛的追随者。而这次的活动呢，主要原因是因为最近在媒体上流传着一段视频，是关于达赖喇嘛尊者和一个印度儿童的互动。这个视频呢，是因为很多媒体和人民在缺乏文化理解和语言障碍的情况下，导致了虚假的信息和很多人的不满。所以今天我来到这里，也是跟他们一样，是希望有更多的媒体来深度了解一下我们的文化，深度了解一下情况，再下结论。谢谢。看见广播，在家作业，我在面前看家的。现在旅行都不让进去了，随便中国就老去不了远，这都为什么也愿意？那当都是中了没就把这种把别给这当下了，大家旅行这别说。看见广播电视台家作业，我在面前看家的便宜，现在旅行都不让进去了，看见些大那边对着多的多娘家这边在。你就让上这老住随便，你说把我看住说他，大家听就照别说的那，看见广播电视台叫，我在面前看下照片去，现在旅行走不了进去，我现在给老师对吧？他初步冲我这，其他方式是个的，他方式的7厘米，都是长嘛了，也那上去的电边案，把年岁的这些基础上，人家开始不修起来的听得多。啊，第二么都这样，俺老是控制把这写过这个技术找不到，电视机写啥这个，那拍出这个是做检查些把写，那俺老是做看得见我多，那等等上那也是。Donc on voit quelques amis non tibétains, les amis du Tibet. C'est très important pour nous d'avoir vos soutiens également. Et si vous voulez exprimer ou prendre la parole ou dire quelque chose, n'hésitez pas à venir. C'est important pour nous d'avoir votre soutien. Donc il y a les Tibétaines, Tibétains et également les non-Tibétains, les amis du Tibet. Merci, merci pour votre soutien sans faille, infiniment. Et j'aimerais rappeler aussi pour tout le monde de rester calme et de toujours suivre pour réagir ou vous voulez clarifier la situation, c'est tout à fait normal et c'est de notre devoir de réagir et de porter des réponses, mais tout en restant calme, d'accord, tout en suivant les enseignements de sa sainteté le Dalai Lama, de rester calme, ne pas s'énerver, ne pas avoir la colère. On peut avoir la colère, c'est tout à fait normal, on est humain, mais pour expliquer, vous savez très bien que c'est pas en étant en colère qu'on fait transmettre les messages. Et tout en étant calme, on peut éduquer les gens, tout en étant juste. Nous savons la vérité. Tous en nous, nous connaissons la vérité. Tous en nous, nous connaissons les intentions sincères et pures de sa sainteté, le Dalai Lama. Nous connaissons la vérité. Di deshe kepe keche po chayore ani tanda dinne don konso ki TV nalo dinne di khare keche shige no khare jing no media the journalist lega che konso lega chidan khande re ani dinne ma thine shayore ro ani ngazo ki ni tigore tangbo de khare droit de réponse la khalale te konso diketa shayore kranzo TV channel keche shayore ta ngazo lenga goyos droit de réponse la là andi lomba de la ngazo ndesh khogab yore TV na la ndesh keche shena ngazo la droit réponse la yore andi ngazo wondi goyos ta nganazo na de khari chungba de nedan one di khare khandes la ne dishi ge di ngazo la khogab gyos ani niwa de ngazo step na la khari chiyore media kranzo ngazo phebala usi ede thona jiyuna tanda phebane na khari chayo wondi shero chis wondi khang mang shero chis tanda ngazo keche shedeota pu mangbuchi tanda ngazo phagi phela di pensionnat boarding school lairo nalo yores kito de keche shegi midwa kharichine ta dinalo ngazo sebechini seuchini la shere kenso phela inde tona yona dinzo keche shirochis phela ne tanda zatabo roda doshibare dinzo keche shirochis la ne tishere ro de gubi ma pushere o mochini sebedi knanzo misu yuna khang mama tambo na shwenyi ne ngazo slow khasu shike ge nyamdo 정말 슈치네게 한달로 là sa sainteté le Dalai Lama, sa sainteté le Dalai Lama, sa sainteté le Dalai Lama, sa sainteté le Dalai Lama,
compassion, tolérance. Amour, compassion, tolérance. Jugement moral. Dalai Lama. Dalai Lama. Dalai Lama. Dalai Lama. 아니 다른 도 차셨나 아니 준비 많이 맞춰봐 다음에 저도 별로 저거 올 치니다 내가 치시다 좀 나셔봐 어디시 아니 와서 주주 이거 제가 내 건다 주주 줘봐 봐 개별해 그렇지 justice what do we want we want justice what do we want we want to what do we apologize No media must apologize No Dalai Lama Dalai Lama Ignorance et sensationnalisme Information complète C'est votre devoir Information complète C'est votre devoir Information biaisée C'est mort Nos compatriotes au Tibet C'est mort Les enfants au Tibet Dans les pensionnats coloniaux Les enfants au Tibet Dans les pensionnats coloniaux Médias Que faites-vous Médias, on t'ajoute avec Dalai Lama Gyawa rinpoche la tseme shunye tang shik tseme shunye de la gyab go chenye tang ni kenzo samlo kantes tang ge yume nga go chögi mindu tanda nganzu kari mogo kari yune dinzu changma kongso chogi gejin yimba dinzu chesa duwe gondi kongi tanda padu nganzu changma sosyo chugu na shi yasune gyuda megyo hashi samche chema 동에 dinzu ngane ngone kora sangi tanda nganzu pepe nye tang yakbo chaya miri shengi kushep chiya sosyo gangbe gala langtuya de kongso chogi gejin yimba dinzu nganzu shimba chegu gyawa rinpoche ki kongba maju kongi songbe galop dinzu nganzu laklin tarya nganzu lengereta pepa changde 땡보 내 도야라 당봉한 줄라나 매부 우티 치노 공사 견규 침보 촉라 대바 이치 규섭디 숨고 페바난 규참보 칭아서 제마 견아서 직티 다 분제 칭아서 라마 칭아서 레와 칭아서 미유치 페바난 규참보 칭아서 제마 견아서 직티 다 분제 칭아서 라마 칭아서 레와 칭아서 미유치 Gongpa lama la ni ta tin le sha lama ke lo phamala lama ke ko che de sho पहली बात मैं उन सब के खिलाफ जो बिन सोचे समझे खड़े हैं आज ऐसे सोच लेके साथ इन्हें कैसे करूं माफ जो ये नफरत फैला रहे लामा के नाम पे दाग तुम बना रहे हो बात पे बात पहले तुम जान लो ये रखे लाखों जान पे हाथ और जब ये बोले शांति चाहते तुम ये मान न मान अगर हम नकली होते अभी तक तो तेरे गांड पे लात न्यूज वाले आए न्यूज देके गए कुछ भी चलाए व्यूज के लिए क्या कुछ नहीं छपा है सब कुछ तो छुपा है तुम चुतिया बने हो ये रुपया कमाया अभी सुन स्टोरी में जो लिखी लेके आता ज्ञान लगे अटेंशन सीकर तुम सब के सब ये रियल लाइफ में वहम है तेरी सारी 12 तू तेरी ड्रामा तक ही सही तू अपना काम से काम रख
Luis, I'm coming straight to the fact. Jokes with jokes, funny for gazing whack. And man, you don't know nothing, still talking about your trash. They don't see the truth with this information you lack. Got a bitch ever had a mood? I'ma still choose Nikki with the one boo. Either you go party, shake ass, make money, or sit on your big booty. First study before you judge somebody what's good. नहीं 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 कुछ भी गलत नहीं था और ये तो अपना प्यार दिखाने का तरीका है यहाँ जो गलत है ना वो तुम्हारा नजरिया है क्या है